gira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Tukwifurije Noheli nziza. Tuje mu makuru yacu yo ku itariki ya 25 z'ukwa 12 2024 ku munsi wa Noheli. Amakuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru mugezweho nanjye Umushakamba fatanije na mugenzi wanjye Sentama. Noheli nziza. Noheli nziza kuri twese Mushakamba. Mwaramutse neza. Twaramutse neza ndetse n'ikirere akavura ka Noheli kabonetse. Imvura yaguye byo. N'abantu bari mu munezero cyane abizihiza Noheli by'umwihariko abana. Abanyabajyamo. Twinjire mu makuru yacu turi bugaruke ku zengingo. Ingingo tugarukaho turagaruka ku ngingo ivuga ko hari ubwoba bwinshi mu mujyi wa Goma. Urimo guterwa n'imirwano ihuye hariya mu kibaya cya Kibumba. Yego. Turongera tuganire kuba mu Isake n'ahandi muri Masisi habyukiye imirwano ikomeye. Ikindi FARDC yateye agace ka Irundu. Aha ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Minembwe. Umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yandikiye ibaruwa Perezida Kagame w'u Rwanda. Yego. Izi nizo ngingo tugiye kugarukaho, reka tuganire ku bwoba buri muri Goma. Aho buriye imirwano muri kariya gace ka Kibumba. Igoma bimeze bite? Bwana Sentama, tukiri muri kuvuga iby'Igoma, abantu barimo gupfa, abandi bafite ubwoba, guhunga byatangiye, ariko ubutegura itangazo bibuza abaturage b'Igoma kwizihiza cyangwa gukora ibirori bya Noheli. Bababujije ubunane n'ibindi. Ubwo Noheli n'ubunane na anniversaire ntabwo ari ibyo byonyine. Ubwo urabugiyegereza kugira ngo tuvuge ibi ngibi binajyanirane. Bwana Sentama, ni ukuvuga ngo zimwe mu nkomere z'urugamba zari mu bigo bitandukanye biri mu mujyi wa Goma. Ubwo urumva turahera ku ruhande rwa gisirikare. Bimuwe bavanwa mu bitaro bya Goma bya gisirikare bajyanwa Bukavu. Icyo gisobanuye ubundi mu buryo bwa gisirikare bisobanuye kubahungisha nk'abitegura guhunga aho bari cyangwa bari kuvurirwa ko umutekano wabo utizewe, ariko nanone bigasobanura ikindi kintu cya kabiri cy'uko inkomere ziri kubabana nyinshi, bagahitamo kuvuga ngo hano habe aho kubavurira by'agateganyo. Ku munsi we Rikare wa FARDC ufite ipeti rya kaporari. Nakumva uti ntabwo nakumvaga. Ni ikindi Bwana Sentama. Yego. Igoma ku munsi w'ejo abagore babiri bishwe n'umusirikare ufite ipeti rya kaporari wa FARDC. Yego. Ibyo byose rero ni ibiri gutuma umutekano urushaho kuba mubi. Abazarendo bo kwa Mutayomba nabo bagaragaye bafashwe n'abaturage bari kwiba. Harimo babatwika Mushakamba, nabonye babatwika. Nicyo cyabashobora. Ibyo rero abaturage babihuza n'amabombe bari kumva atarekera. Bakagira ubwoba. Amabomba aturuka muri Kibumba, ubwoba bukarushaho kuba bwinshi. Yego. Rero ab'ingenzi ab'inkwakuzi batangiye gushaka uko baza kurira iminsi mikuru mu Rwanda, kuko ariho honyine bafite ho guhungira. Yego. Ubwo rero bamwe banashaka uburyo ki baba bahagumye kugira ngo barebe iyo byerekeza, kuko kigaragara Masunzu yazuye umugara. Masunzu yazuye umugara ntabwo ari hariya gusa, n'ahandi turaza kuhabona yahageze. Ariko arimo arakubitwa kuko hari amakuru ya nyuma ya vuba aha ngaha mfashe. Arimo gukubitwa rwose. Ariko nubwo ririya tangazo urinyoherereze kuko narisibye byari byabaye byinshi muri telefone. Kamite ndi guha urimo mu maguru mashya. Yego. Ikiriho nuko
n'ubundi Masunzu nta FARDC nta basirikare azanye barenza abo yari afite, akaba ariyo mpamvu ashobora gukubitwa bikomeye, cyangwa se nubwo bahinduye komandoma ntabwo bahinduye abarwayi. Shakamba icyo azanye n'ubwiyahuzi. Yego, icyo azanye n'ubwiyahuzi, ukivuga bariya abantu b'Igoma bapfuye. hari umuntu uturanye nabo twaraye tuvuganye nijoro, arambwira ati nawe iruhande rwanjye hari abo bamaze kwica. ndamubaza ese ntabwo bamufite, ati ese twabigenza dute? ati ni ukubura uko tugira. hanyuma tuvugana nijoro, ambwira uko bamerewe ariko bimeze nabi. urabona iyo leta ijya gufata umwanzuro, nimwizihiza ubunani, nimwizihize noheli, nimwizihize isabukuru y'amavuko, yego, biba ari ibintu bikomeye. ngira ngo icyo abantu bagomba kumenya muri uriya mujyi wa Goma, yego, twagiye tubivuga kenshi, icya mbere harunzemo aba FARDC benshi, yego, harunzemo Wazalendo, yego, harunzemo aba FDLR, nta bitarimo Mushakamba, harimo abacanshuro b'amabara yose, abirabura, abera, cyangwa iyo habaza kuba n'ab'icyatsi kibisi baba bahari. yego, bose barahari. harimo abasadeki, harimo ni ibintu by'uruvangitirane. ibiri muri Goma byo ni ibindi bindi, kuko bavuga ko babivuga mu rurimi rw'igifaransa ngo ni umujyi ngo uri militarize. yego, urimo abasirikare bya bindi by'ikirenga, ni ukuvuga abasirikare bajya kuruta abaturage ubwinshi. ibi bitero bishya rero bya cyangwa birumvikana, ndakumva. ni ukuvuga ko abasirikare bajya kuruta abaturage ubwinshi. iyi mirwano mishya cyangwa ibitero bishya bya Masunzu biragaragaza ko birimo bishyira igitutu cyangwa se akaga mu mujyi wa Goma cyane. Urabona hari icyo bizamara. Bari bavuze ko noheli bagomba kuyirira mu birindiro bya M23, byabananiye. ese urabona ubunani bazaburira mu birindiro bya M23, cyangwa nibareba nabi M23 nizaburira mu birindiro byabo? ahubwo byatangiye, ngira ngo ibyo urimo uvuga byatangiye. kuko urumva ejo bundi baratangiye bakora biriya bita kusheringa, ni ukurasa ibibunda biremereye. yego, noneho ndavuga ni hariya ku Kirunga. noneho barangije baracengera. baracengeye kuko bagera hafi y'ibirindiro bya M23. yego, ariko amakuru mfite ni uko ariyo yabaretse kugira ngo bayegere ize kubarasa neza. barahageze ni hariya hafi ya Turazantene, aho bita ku musozi wa Nyundo. yego, irabarasa, yari yabarashe yabirukanye bimukiye ahantu bita Kirimanyoka. ababara ibirometero neza rero baravuga ko M23 yari kilometero igera muri 15 kugira ngo ugere mu mujyi wa Goma, kandi ubundi yari isanzwe nko muri 18. aho bishyira birashyira ku mujyi wa Goma. yego, biraganisha ku mujyi wa Goma, birashyira igitutu ku mujyi wa Goma. si ibyo byonyine, ngira ngo ikindi gihari ni uko barimo twashyizeho n'ingingo ivuga kuri Sake, ariko ufashe nka za Minova hageze izindi ngabo nyinshi. yego, bahageze izindi ngabo nyinshi, bazanye Wazalendo bagera muri 800, bageza nka FARDC. ariko Mushakamba, iyo tuvuze FARDC Wazalendo barajijisha. hari ubwo bajisha bagafata imbonerakure ivuye i Burundi bakazambika imyenda ya FARDC,
bagafata na FDLR bakabambika imyenda ya FARDC, noneho bakabavangavanga, ubabonye akagira ngo ni aba FARDC ntashobore kubatandukanya. ubwo rero bazanye 800, bongereho 1000, ni 1800. Abo ni abantu benshi biyongera kuri benshi bari bahasanzwe. Yego. Ibyo bikaba bigaragaza icyo barimo bategura, igitegurwa hariya. Ibi ngibi nk'uko bivuze, yego, bigaragaza ko hari ikiri gutegurwa kidasanzwe, kandi nibyo umusirikare ahora yambariye urugamba. Ariko ikindi kirimo Bwana Sentama, yego, ni strategy nshyashya y'amasunzu yo gukoresha siritu FDLR, yo gukoresha FDLR cyane pe, kuko amakuru hari nuko bazanye abo bakuye muri za Zambia, za Mozambique n'ahandi, kugira ngo bubake FDLR ikomeye, aba ariyo irwana cyane, kuko babonye ko FARDC byanze. Yego. Akaba ari nacyo cyajyanye Kisekedi mu Burundi. Buriya barababwiye ngo Abarundi nabo bararwana. Ubu gahunda rero ni FDLR n'Abarundi ubundi bakaterera henshi icyarimwe, bakareba ko hari icyashoboka. Ariko burya ngo no kujya mu Burundi ko yarajyanye amadolari. Ngo yasutse amadolari rwose. Ajyanye amadolari, hari inkuru mfite hano ivuga ukuntu yajyanyeyo amadolari briefcases agera muri 6. Ni inkuru ndende rwose, sinzi ko nashobora kuyisoma ngo tubivemo. Wayivuga mu ncamake. Noneho buriya ngo yaragiye ngo bamarana umwanya muto. Hari ahantu ku kibuga cy'indege bafite ibiro. Yego. Barabanza bicara aho ngaho baraganira iminota nka 30. Irangiye bamaze kuganira, ngo yahamagaye abantu be bazana turiya tukapu nyine, briefcases zirimo amadolari. Ubwo mugenzi we w'Uburundi ngo arabanza arabara, ariko abara ayo mu gakapu kamwe. Arangije aravuga ati sawa Mutama, ndabonye aha umuntu we arayatwara, yashyira mu modoka ye bwite, mu modoka ya perezida w'Uburundi. Amaze kuyashyiramo arafunga nyine. Noneho ngo bagiye gusoza impapuro, Tshisekedi ngo afite impapuro yashyize mu mufuka w'ikoti. Noneho Ndayishimiye nawe azishyira mu gakapu gato agendana. Abantu rero bakibaza, bari bahari ababibonye, kibaza se ni ibiki bikubiye muri ziriya nyandiko ziri muri kariya gakapu. Ngira ngo ni bya bindi bimvikaniye bwabo. Ni ibyo babumvikanye, ni amasezerano yabo, ariko ikirimo ni uko ni nabyo bihura na biriya tuza kuvugaho byabereye Nundu. Yego. Biriya byo kurwana bya FARDC kurwana. Ikiriho ni uko ngo babonye FARDC ikubiwe hagati. Yego. Hari Nundu. Noneho ngo basaba Uburundi ko bwazabatabara. Yego. Hariya rero Irundu kuba baramutse barwana, turaza kubivuga mu buryo burambuye. FARDC yarwanaga ishaka inzira Abarundi bazaza kwifasha bazanyuramo. Yego. Sinzi niba unyumva. Ndakumva neza cyane. FARDC buriya hariya ngo yarwanaga, hayazindutse irwana, yarwanaga ishaka inzira kugira ngo Abarundi bazabone aho banyura baze kwifasha. Ngira ngo reka tuze tureba bijyanye na update muri izi ntambara zo mu kibaya. Yego. Kuko nubwo nk'uko wabivuze uti
Masunzu arimo gukubitwa, yego abantu rimwe na rimwe iyo utababwiye n'imibare y'ukuntu bagiye batakaza hari igihe batabyumva neza. yego Ariko rwose reka mbe negeranya nuzayo ndabona itakugezeho rya tangazo, ariko ibikubiyemo turabizi. yego ibikubiyemo babuzaga abaturage bo mu mujyi wa Goma, bababwira bati baramenye birinde bitewe ngo n'umwanzi uko bimeze, uko bamereye, ngo birinde bareke gukora iminsi mikuru yaba iya Noheli yaba iy'ubunani ndetse n'isabukuru z'amavuko. Uribuka ko ibi bibaye yego mu gihe nanone vuba aha, nanone ariko byagenze ku irayidi, yego nabwo rwose abayisilamu babujijwe kwizihiza irayidi. Urabizi ko irayidi ari umunsi ukomeye cyane, ku buryo byabaye ngombwa ko bamwe bava i Goma bakaza kwizihiza irayidi i Rubavu mu mujyi wa Gisenyi. yego kubera ko buriya kujya ku irayidi umuyisilamu abura uko asenga aribyo bita gusari, yego biba ari ikibazo gikomeye cyane. yego rero si ibitunguranye kuko babujijwe irayidi, uzi ko abayisilamu baba bafite ubwinshi butahagije cyane nk'ubw'abakirisitu. yego uko niko byaje, ntabwo kuri Noheli no ku bunane bari kubemerera, yego cyane ko biri guturika ikibumba. Rero nk'uko nari mbikubwiye, hari umusirikare muri update ziri ikibumba, hari umusirikare w'u Burundi, mu Barundi bari ikibumba, witwa Vuningoma Emery. yego uyu Emery niwe wari uyoboye Abarundi n'imbonerakure za CNDD-FDD. Amakuru akavuga ko nubwo atishwe, yego ariko we nabo bari kumwe hafi ya bose bahaguye, ku buryo amakuru yemeza ko Abarundi bahatikiriye bagera kuri yarayoboye 205. yego ariko muri 205 yari yarayoboye bagabye igitero abarokotse n'imbarwa. yego cyo ntabona ni ranka yari yambaye, ariko abarokotse n'imbarwa rwose muri aba 205 b'Abarundi bari bagabye igitero mu kibaya. yego nidukomeza rero nanone mu makuru aturuka mu kibaya yego cyangwa yo muri Kibumba, nuko twari twahoze tukubwira kaporari warashe babagore, twari twamuvuza ariko yitwa Kaporari Ale. yego bivugwa ko yatawe muri yombi mu rwego rwo kwikiza abaturage, yego ariko ubundi ari umwe mu ba FARDC bazwiho ubugome cyangwa se kurwana ku rugamba, ku buryo badashobora gutuma kumuhomba, ntibashobora kwemera kumuhomba. yego turagenda dukomeza kuko amakuru arahari aturuka mu bice by'ikibumba cyane. tuze kureba umusaruro wavuyemo, aho hari imbunda zafashwe, yego ndetse n'izindi n'abandi bagapfa. mu kanya nari nakubwiye ku ba FDLR bari kuva Malawi, Botswana na Gambia. yego abo ni abashya bazanwe, ngabo batojwe n'abacancuro, bamwe babanza gutorezwa abatojwe n'abacancuro muri Central Africa. yego babanza koherezwa ahitwa Bunia mbere yo kugezwa i Beni, babinjiza Butembo bashaka uko babazana i Goma. ni circulation zitandukanye babakoresha, bayobowe rero n'uwitwa Major Masudi. yego uyu Major Masudi arazwi ko ku rugamba rwose ari impirimba, adapfa gusubira inyuma. niyo mpamvu ari uri kuyobora aba FDLR bari kwiriya axe ya Kibumba, ku ntego yo kugira ngo baza kubite Kibumba, bagere Rucuru, bagere Bunagana. nubwo ntizeye ko izasarambwe zizabemerera,
ngira ngo nabo barabizi ko iza Sarambwe atari agafu kivugwa rimwe, cyane ko Kibumba kuyifata ntabwo bari bayibahaye, ntabwo ari impano bari babahaye, n'ubundi yafashwe barwanye. yego Rero mu makuru misiyo ihari bafite misiyo ebyiri. Misiyo ya mbere ni ugukururira u Rwanda muri iyi mirwano iri kubera i Goma cyangwa iri kubera mu kibaya. yego Iya kabiri akaba ariyo kuvana M23 mu bice irimo bagakomeza, kuko ngo buriya ngo niyo nzira ya hafi babonye ngo izabafasha kugera Bunagana, kuko niba ari ikintu bifuza umenya baramutse bageze Bunagana na Tshisekedi yaza ko yifotoreza yanyura he? Ikibazo nyine nuko bitagerwa, hari inzozi zitazarotorwa. yego Ariko ngo baramutse bahageze na Tshisekedi yaza ko yifotoreza akagaragaza ko ari beto koko. Niho bamubatiriza izina faci beto, yavuga ati ubundi mwararinyise ariko sinaribatizwa. Mu mirwano rero Bwana Sentama nk'uko nari bikubwiye, ni imirwano babizi ko kuva ejo n'ejo bundi imirwano yari ihari. Ni imirwano yabyukijwe nanone na General Omega, buriya ngo we na Major Masudi ni umwizerwa we. Hari gukorwamo na komandoma za General Omega. Amakuru yakemeza ko ni imirwano yarimo imbunda za Katyusha, AK-47, RPG, mota 47 ndetse n'iyindi, ari nayo iyi mota bakoresheje barasa mu Rwanda. Cya kibombe barashe ku mupaka wa Kabuhanga ku bw'amahirwe. Oya, nta kintu cyangirije. Amakuru avuga ko gishobora kuba kishe inka. Navuganye na Mudugudu, cyaguye mu murima abaturage bamaze kuvamo ku bw'amahirwe. Yego. Mudugudu waho yatubwije ukuri kose, ahubwo abaturage bamaze kuvamo, bamaze gukora icyitwa sinzi ukuntu babyita, gukura amababi ku bishyimbo bateganya kuzasarura kugira bazabisarure nta mababi ariho. Yego. Rero ahitwa Kamatembe dukomeje imirwano yaje gukomeza, M23 ibasha kubakura mu birindiro bibiri bari bafite. Rero M23 tugiye kureba imirwano yakomereje ahitwa Kamatembe cyane. M23 mu minota igera nko kuri 25 gusa yari imaze gukura FARDC Kamatembe. Wazalendo na FDLR niko gusubira inyuma n'umujinya barasa mu Rwanda. M23 Kibumba yahuriye n'akazi katari koroshye, kuko bari baje bisize insenda nk'uko bikunda kuvugwa, ariko ibasha kubasubiza inyuma. Bimwe nakubwiye ntiburiya urugamba rugira strategy nyinshi. Strategy M23 iri gukoresha muri ibi bice bya Kibumba ni strategy zikomeye cyane, ku buryo zikomeje na kuyobera FARDC. Ariyo mpamvu nayo itari gusobanukirwa ukuntu biri kuba ngombwa ko ibasha gusubira inyuma. Bwana Sentama rero dukomeje tugana no ku musozo w'amakuru ari kuva hariya, nuko hari abawazalendo n'aba FARDC bagera kuri 32 n'aba FDLR baje gupfira mu mirwano yabereye hariya nk'uko twari tumaze kubivuga muri Kibumba mu kibaya. Nanone amakuru agakomeza avuga ko hari nyine mu mibare igiye itandukanye iri en detail 15 ba FARDC barapfuye, 21 ba FDLR barapfa, 3 ba wazalendo. Ariko ku rundi ruhande rutari Kamatembe haguye 32. Ku rundi ruhande narwo bemeza ko hari abawazalendo 56 nabo babashije kuhagwa, abandi bakomereka bikomeye. Iyo niyo mibare twavuga ihari, ariko abantu bagomba kumenya yaba Kanyabuki n'ahandi hose imirwano irahari, ndetse Kanyamahoro amakuru yemeza ko M23 amaze kuhakura FARDC, uburyo rwose intare za Sarambwe zitwaye neza mwirana ntambara yo mu kibaya. Bwana Sentama. Yego. Ngira ngo ubwo twaza gukomeza. Dukomeze ku yindi ngingo. Yego.
reka tujye ku yindi ngingo rero. Nyuma y'iyo ngiyo ngira ngo utunyuriyemo turebe Isake n'ahandi muri Masisi habyukiye imirwano ikomeye, bimeze bite? nibyo, kuri izi furo z'urugamba zose habyukiye imirwano. Isake ho by'umwihariko ni imirwano y'uyu munsi. Ejo bisa nkaho hari agahenge, nubwo mu bice bya Bweramana n'ahandi ho bitari byoroshye, ariko rwose Isake uyu munsi byaramutse bitoroshye, aho hakoze sharingi zitandukanye, basharinga kuri M23 mu misozi igiye itandukanye, ariko M23 ikabasha kuza kubasubiza inyuma. Ni amakuru turi bukure muri Sake, ariko tuhita dusimbukira mu bindi bice bitandukanye byo muri Masisi, za Gatoyi ndetse n'ahandi, yego, kugira ngo abantu bumve neza ishusho nyakuri iri muri Masisi, cyane ko na za Bweramana naho nk'uko nari maze kubivuga bitari byoroshye, ndetse hari imyiteguro ikomeye cyane, aho bifuza ngo kubabaza M23 cyane, niba ari intego nuza afite ikomeye cyane ngo niyo kwambura M23. Nahoze ndeba kuri Twitter ya Masunzu, bya binyoma byose duhora tuvuguruza uko bwije n'uko bukeye niho biri guturuka, byose biri kuva kuri Twitter ya Masunzu, nta n'ahandi biri kuva. Bwana Sentama, abantu batajya bibaza impamvu buri kanya bavuga ngo hanaha, ariko tugasanga barabeshya. Rero Sake ku musozi wa Kivumu, Kimoka, kwa Madimba no ku Makawa, aho hose niho habyutse haraswa. M23 ibasha kubasubiza inyuma abasheringaga, bari biganjemo aba FDLR na Wazalendo, nayo yabasubije batera amabombe, aricyo cyabacecekesheje. Bwana Sentama, haremeza ko hari 21 ku ruhande rw'umwanzi bahasize ubuzima. hariya ntabwo byoroshye Mushakamba. Hari ikintu njya nibaza, FARDC nikunda gutera, ariko njya nibaza nti M23 iramutse iteye hariya nk'uko FARDC itera, yego, ko mbona abakunze guhunga ari FARDC, iteye nk'uko batera bahungira he? ongeraho ukuntu bavuza induru cyangwa basaka bakabasakuza. Yego, ngira ngo iyo M23 yakoresheje drone, iyo M23 bambuye igifarika kirashisha, bahita babyandika batabaza, ukagira ngo M23 kurashisha imbunda ikomeye ni kirazira kuri yo cyangwa ntibyemerewe, kandi bo bayirashisha izo mbunda zikomeye. Ku buryo uyu munsi barandika bakagaragaza ko bishimiye ko barashishije M23 indege, ariko ejo bakora kuri bya bifaru babambuye, babakubita bateye M23 kuturashisha indege, iri kuturashisha ibifaru, kuturashisha drone, kandi tutarwanye, yarenze ku gahenge. iyi ngo yarenze ku gahenge. Ukibaza, bamwe bemerewe kurwana, abandi ntibemerewe kurwana, bamwe bemerewe gukoresha izi mbunda, abandi ntibemerewe kuzikoresha. Ibyo rero bigatera abantu ukwibaza n'urujijo, bavuga bati se bakwemeye bakaganira nabo niba badashaka ko nabo barasa nta mbabazi babagiriye. Birumvikana rero niba Goma hari ikintu cy'ubwoba, cya kintu cy'ubwoba impamvu igitera irumvikana, kuko ubundi bajyaga iyo babaga barwana mu kibaya Sake ntibarwanaga. Yego, baba barwana Sake ugasanga mu kibaya ntibarwana. None urumva haba mu kibaya haba Sake, urumva batangiye kurwanira rimwe, cyane noneho bikanagaragara ko FARDC irimo isunikwa irushaho kwegerezwa umujyi wa Goma. Birumvikana rero ibi ngibi bigomba, uretse n'ibyari bisanzwe byo kwica abantu muri Goma mo imbere umujyi, ibi byose bigomba gutera abantu bigoma ubwoba, haba abayobozi haba n'abaturage barimo. Uko umuntu wanditse ruriya rwandiko twavugaga ni umuyobozi w'umujyi wa Goma, ni umupolisi, bamwita komiseri superieri. yego, Kapendi Faustin. urumva rero ko ikintu cy'ubwoba gikwiriye kuhaba, kuko
kandi baba banareba Mushakamba, bareba biriya bintu by'ibiganiro byabaga, tuvuga bati iyo hariho ibiganiro wenda abantu bakunze gutuza ugasanga hari agahenge, yego, bakareba bagasanga ibiganiro byaranze, kwanga ko ibiganiro bisobanuye intambara, yego, urumva rero ntabwo bigomba koroha, bigomba gukomeza. tukiri rero muri ibyo bice biri hafi yaho, yego, Minova, Mushaki, Sake, FARDC yahawe amabwiriza mashya kugira ngo muri uku kuboza ngo barebe ko hari ibice baba bisubije, niko gutera cyane barifuza kuba bafunguye umuhanda Sake, Minova, Rubaya. barawufungura se bawuganishe aho bari gutegurira rero urugamba hariya imiterere yaho, yego, umuhanda wenda Goma, Sake, Minova ufungiye mu bice bya Ishasha na Bweramana, ariko nanone iyo urenze Minova ugakomeza ukagenda ugeze ahantu uba utangiye kwitaza ikiyaga cya Kivu, uzamuka mu misozi ahitwa za Karungu, ARCM 23 iri aho hafi, yego, ku buryo isaha n'isaha uriya muhanda ishobora kuwufunga nawe. Ukongera ugakomeza wagera hafi ya Nyabibwe, urumva ziriya za Nyabibwe ni ku muhanda, ni santere nini iri ku muhanda, yego, inyuma yayo winjiye muri Masisi, ugana muri Masisi ahagana za Numbi, M23 ARC naho iriyo, yego, urumva rero yabishatse ishobora gufungira, ni henshi ishobora gufungira, barafungura henshi. Noneho manuka Mushaki, iyo umanutse Mushaki kugera Rubaya no gukomeza irahari, barafungura bagereshe, yego, wafata cyo kimwe no mu Kibaya, nibafungura hariya kugera i Bunagana bisobanuye iki? Kugera i Bunagana birasobanura iki kuri bo? Bari bube basigaye hagati, kuryoshya ibinyoma. biriya rero ni nko kwiyerekana, ni bya bindi mu Gifaransa bakunze kwita ngo populisme, kugira ngo abaturage babemere bavuge ngo FARDC barwanye. Reka turebe noneho harimo ikibazo pe. Reka turebe gatoya ikintu cy'igisuma. Yego, ahangaha hari FDLR nyatura zikomeye cyane bashaka, ntabwo nemera ko zikomeye, kuko ziriya zose ziri hariya nizo zari hariya, za Bihambwe, za Rubaya, za hehe, barakubitwa basunikwa hirya cyane, berekeza iyo ngiyo za Gatoyi, ahubwo nabo ubwabo bisubiraniyemo. ngira ngo urabyibuka witwa Kigingi bamwirukana bamubwira ngo najye kurya amateke muri Gatoyi. Kigingi ejo rwose yanatikuranye n'intare. Gatoyi ni ahantu haba amateke cyane, niyo bita amabungu, bayariye baranywa. Noneho baramwirukanye bagenzi be ngo nagenda ajye kurya amateke iyo ngiyo muri za Gatoyi. Aragenda bo basigara hariya, agezeyo aravuga ati ntimuzansangeyo. Yego, bakubiswe, bamwe batangira kwirukirayo, abandi batangira kumanuka za Bugabo na Gatare. Urumva rero nanone kumenera hariya ntaho baba bajya. Abo ngabo bavuga ngo barakomeye nibo bakubitwa buri munsi, ngira ngo hari ku cyumweru mu rukerera saa 10 ku cyumweru cyangwa ku wa mbere. Barikoze bamanuka Gatare, bamanuka ahitwa mu Bidegede, bati turateye dukubite hariya mu Gisuma, dukubite Nerema, dukubite Bihambwe, turaba turi hafi ya Rubanda. Baramanuka bateye intambwe nke bageze ahitwa mu Bidegede, barakubitwa. Uwari wungirije Mutayomba nawe yaraherutse kujyaho vuba, kuko uwamubanjirije nawe bari baherutse kumurasa arapfa. Abaguye aho ngaho n'icyombo cye baragitwara. Nta mikomerere yabo rero mbona agiye. Nyuma rero yo gukubitwa aho ngaho ejo, yego, uyu munsi Kigingi yaramutse nawe yigize igufwa cyangwa yigisize itsenda, intare za Sarambwe asanga ziri maso, ubwo yashakaga ngo gusunika M23 akayambura Kinigi na Gatare,
cyakayijyana ihigiyo, ubwo byari Nkokwe na Rukopfu niho bari aho byaje kurangira M23 imukozemo abasirikare be 36 basiga ubuzima aho, ubundi arirukanka akizwa n'amaguru. yego urumva ko no gukubitwa ubutabaha akanya ko kuruhuka. Ahitwa Bweramana rero ya kabiri niho bari gutegurira urugamba, ubwo ni cyo gice kigenzurwa na FARDC. Yego, akaba hari abarundi bagera ku 300 bahasutswe yabaharunzwe muri kwa gutegura urugamba rwo gufunguza Rubaya. Ngira ngo iyi Rubaya yo izabamara tuko byagenda kose. Rubaya yo yarabamaze ahubwo. Ubundi abantu bayambuye bayifite barumva bazayifata bakayambura wayibambuye. Ntabwo byaborohera. Mu mezi angaha ashize kandi yariyubatse bihagije, ngira ngo uribuka urubyiruko rw'Irubaya kuntu rwagiye mu gisirikare ari rwinshi. Cyane. Rwa rubyiruko rero rwari rwarakandamijwe igihe kinini. Si n'urubyiruko gusa, ni n'abantu bari muri Wazarendo hariya, bari muri Mayimayi, bari muri Nyatura, benshi uriya musirikare harya yitwa nde, hari koronere wari urimo uvuga ikinyarwanda munini ubyibushye cyane, ninde? Hari ubyibushye hakaba n'undi muto ndamwibagiwe, ndavuga koronere wo muri FARDC wigiriye muri M23 hariya mu Rubaya. Ndamwibagiwe izina n'ibyibuka wenda naza kukubwira. Yego. Tukivuga rero Igoma ibibabangamira ni byinshi, dore nko muri aka kanya kuri nyuma ya saa sita. Yego. Gazi iraturitse ahitwa muri komine Karisimbi. Ushobora kwita niba bavuga Akagari, niba bavuga iki, Serire Munanira, Aveni Mutwanga, ni hafi Ntosho. Yego. Ahangaha hamaze kuba ikibazo, gazi iraturitse none itwitse inzu zigera muri 5. Ibibazo byiyongera mu bindi, ni amakuru asohotse none ahangaha. Ibibazo byiyongera mu bindi nk'uko wari ubivuze. Yego. Bwase nta bikindi abantu bagomba kumenya. Yego. Nahoze mbona ubwo ndaza gucisha amaso ku byo tugaragaza ukuri kw'ibihari. Mu byo iyo Twitter wagira ngo ni igihimimbano iri gutangaza ya Masunzu. Rwose irimo itangaza ibinyoma byinshi, ngo yatangira ngo yigaruriye ngo Kinigi. Ahandi ngo muri Rubero ngo bamukubitiye Nkokwe, ubu ngubu ageze kereka niba wari uri kurwanirayo wenyine yaba agenda atese. Nicyo kintu gitangaje. Umuntu akubitiwe Nkokwe ageze Kinigi. Nicyo kintu gisekeje cyane. Urumva Masunzu bamwitezeho ibitangaza. Yego. Bamwitezeho ibitangaza nta kindi nuko Masunzu buriya yanze na bene wabo. Yanze imiryango ye, baricwa buri munsi, ngira ngo wumvise ziriya ntambara zabayeho, turaza kuzivugaho. Ibiki byose bazi rero ko ari we muntu ugiye gukora igitangaza, M23 ARC ayirukane mu buryo bworoheje. Ariko ikiriho atazi, Masunzu ni Masunzu. ARC M23 ni ARC M23. Ntabwo Masunzu arusha abanyafurika y'Epfo kurwana. Ntabwo Masunzu arusha abatanzania. Ntabwo Masunzu arusha abamarawi. Ntabwo Masunzu arusha abahigu. Ntabwo Masunzu arusha bari abacanshuro n'abandi. Masunzu rero bavuga, Masunzu ni umuntu umwe bazanye. Yego.
abari basanzwe barwana ni ba bandi. Masunzu azanye iki gihindura bariya bantu? Icyo nicyo dukwiriye kubanza kwibaza kugira ngo twemere ko ibyo biteze kuri Masunzu babigeraho. Reka tubanze turebe Masunzu azanye iki gihindura bariya barwana, ko nibo basanzwe barwana, nibo basanzwe bakubitwa bakiruka, nibo basanzwe basahura aho bageze, nibo basanzwe. Masunzu azanye iki kibahindura? Yego, azanye ibinyoma. Aho niho twakwibaza. Azanye ibinyoma ku mbuga nkoranyambaga. Intwaro azanye yo guhindura abantu akoresha, uraza gusanga ntacyo azanye kiruta icyo Kabundi yazanye, ntacyo azanye kiruta icyo Ciko yari afite, ntacyo azanye kiruta icyo Kirumwami yari afite n'ubagifite, ntacyo azanye kiruta icyanjike Kayiko wacecetse n'icyamurusha n'iyo ranka peti, ariko bose baracecetse. Ngira ngo iyo baruye abajenerali n'abakoloneli bamaze kuza ku rugamba bararenga 20. Ntabwo nkumva neza. Iyo baruye abajenerali n'abakoloneli FARDC imaze kuzana imbere ya M23 barenga 20. Bararenze cyane. Bararenze abitwa ba Lieutenant General Constant. Yego. Constant Ndima, hari abitwa ba Ekenge Bomusa. Kenge uriyo bahibashinda kumuvugiza. Yaciwewe, hari aba Masunzu, hari ba Kabundi Inosa, hari ba Ciko Chitambwe, ni benshi. Ni benshi, hari abitwa ba Mugabo, hari abitwa ni benshi. Arya ninde uriyoza ikiruka cyane? Mayanga. Hari uwitwa Mayanga, hari bande. Abo bose bagiye. Barakubiswe bariruka nk'abagizwe n'amaguru. Aya Masunzu niba twumva atubabarire. Nakomeze yandike kuri Twitter atubwire ikintu azanye kirenze icyabo bose bazanye. Icyo mbona azanye ni ibinyoma. Azanye ikintu cyitwa igipindi cy'ibinyoma byinshi. Atubwira ati jewe Masunzu Pacifique mfite ibi birenze ibyo General Mugabo yari afite, yari no ku murongo w'urugamba General Mugabo. Turamwibuka hariya za Kirorerwa, turamwibuka hariya za Kicanga na Muhongozi yiruka. Atubwira ati nzanye iki kirenze ku byo Mayanga yari afite, nzanye iki kirenze ibyo sinzi ba Ekenge niba ari Bomusa bari bafite, Constant Ndima nandi nabitwereke abishire. Urabona atatangiye guhuzagurika, ahubwo aziruka muri babandi Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze bazahava barasaze. Kuko icyambere urugamba ruzamutsinda giye uko ndubona. Rwanatangiye kumutsinda ahubwo. None se niba azanye indege? Icya kabiri. Yego. Ni umutsinda uwamutumye ntazamwumva. Icya gatatu. Gikomeye kirenze n'ibindi. Yego. Yiteranije nabo avukamo. Ntabwo abumva, yarabahemukiye abagirira nabi. Nabo baramurakariye. Yego. Ngira ngo niba warumvise ijambo twigeze kunyuzaho ijambo rya Makanika, Colonel Makanika. Yego. Ndakumva. Waruvuze uti ijambo rya Colonel Makanika. Ngira ngo wararyumvise. Abwira abantu ko bo batangiye bamerewe nabi batotezwa, ariko bizarangira neza hari abandi bamerewe nabi kurenza uko bo bari ubu ngubu. Babwiraga Masunzu arimo. Yego. Rero Masunzu ntawe mbona Masunzu agiye gutsinda ruriya rugamba, ntabwo azabishobora. Kuko kiriya gihugu cyagiye kigira abantu bazi kurwana benshi, yego, ariko Masunzu simubona yatsinze. Birumvikana. Twakomeza ngira ngo twareba uburyo
FRDC yateye Irundu. Mu Minembwe. Yego. Tujye Kivu y'Amajyepfo. Bimeze bite? Aha Kivu y'Amajyepfo mu gitondo cya kare kare. Yego. Abaturage babyutse babona abasirikare ku miryango yabo. Yego. Bibaza ibyari byo birabayobera. Yego. Ariko babona bambaye imyambaro ya FRDC. Yego. Ariko ababazi. Yego. Mu by'ukuri FRDC nubwo nayirimo. Yego. Ahubwo bari abarundi, aba FDLR na Maimai ya Kutumba. Yego. Nibo baje kugira ngo bazengereze abaturage, by'umwihariko abaturage birwanaho muri biriya bice. Yego. Urumva ko nimbonera kure ndetse n'abandi birayi mu Banyamurenge hari abo bafashe baratoteza. Ni ibintu ubona ko ari ibitero bishyashya cyangwa bije mu yindi sura mu bice byo mu Minembwe. Yego. Ikigaragara ariko mu kanya bampaye amakuru. Bampaye amakuru bambwira ko twirwana rimaze kubamenesha bose birutse. Yaje gutabara. Birumvikana nicyo twirwana hibereyeho. Nikibereyeho ibereyeho kurinda abaturage. Yego. Bwana Sentama ngira ngo bizasaba ko Abanyamurenge n'abandi bari kumwe na twirwaneho basa nkaho biyomora kuri leta 100%. Yego. Bitabaye ibyo bazagikomeza Abanyamurenge bicirwa mu mayeri n'uburyarya bwa FRDC. Yego. Iyiteye igakubitwa. Yego. Birangira ijikanyura mu bashefu. Yarangiza iti mwoka byaramwe bimeze bite mudufashe ibi n'ibi. Mu by'ukuri bakagaragaza ko batazongera kwiyenza ku baturage, ariko icyumweru cyashira bikongera. Yego. Kandi bikongera bihitana ubuzima bwa bamwe mu baturage bo mu Banyamurenge. Bahitana n'imitungo yabo, kuko narebaga mu kanya nk'amakuru. Barimo batabaza ngo imihana yose, ni ukuvuga insisiro. Yego. Barazisahuye. Barazisahuye, ni ukuvuga nta kintu kirimo baribye bavuga ngo hari abasirikare bavuye epfo banyura kwa Murima. Hanyuma baguma Irundu. Bategereje kurasa. Yego. Abo nibo uyu munsi bateye, hanyuma abari kwa Buhimba bashaka gutabara. Bararaswa basubirayo. Abari kuri Ijaifu nabo bambuka Rwiko bajya Gakenke, nabo bararaswa basubira inyuma. Ubwo abari kuri headquarters za brigade ubwo ni za FRDC. Yego. Nabo baramanuka bajya gutabara, ariko birasa naho bakiri kureba aho banyura, barashaka gutera Gakangara, kuko bose niyo bari kwerekeza. Barimo barerekeza ahantu hitwa Gakangara. Avuga ngo imihana kirasahurwa muri Rundu werekeza kuri Evomi. Intambara iri kuri Evomi n'Irundu. Yego. Irundu ngo baberekejeho Imana, babigijeyo. Imana ihimbazwe kurengera abaturage. Yego. Hari akawudiyo yampaye, ntabwo ndakumva, sinzi ibikubiyemo. Sinzi niba umuntu yakavuza. Tudasanga kavuga ibidahuye n'ibyo dushaka. Reka tukihorere. Cyangwa ibyo dukwiye gutangaza. Ariko ushobora gusanga kavuga kuri ibi by'urugamba, ubwo turaza kubuyumva. Nikaba kavuga ku by'urugamba mu makuru yacu ari bukurikire, turi buze kubumvisha. Yego. Urumva rero ko bamaze kubigizayo. Yego. Ingabo za leta zirimo gutsindwa, ariko hari umuntu uhari nanone wambwiye ati nta kindi barimo barwanira, kuko aba FRDC bisanze bari ahantu hagati.
n'ubu kuba hagati rero bibatera ubwoba, noneho barashaka kugira ngo bace inzira, noneho abarundi baze babafashe igobotore. yego iyi impamvu barwana. Yego ni impamvu yihuta iri hafi ituma barwana niyo ngiyo, ariko ubundi ikindi bagendereye ni ukwica abanyamurenge, ni intego yabo ihoraho. yego. Twakomeza rero turebe ya baruwa umuturage wa Kongo yandikiye perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yego, Paul Kagame. Umuturage wanditse ibaruwa rwose ushakamba, ibaruwa iratangaje. idusomere rero. Umuturage yitwa akose ko yabishyize hanze izina rye ryihorere, turireke mu rwego rw'amahame y'itangazamakuru. reka tuyihorere, amazina tuyihorere. abaza gukenera kubibona baze kubitubaza, tubibahe babirebe. yego, kuko twebwe icyo dushaka ni ugutanga ubutumwa kurusha gutanga itangazo. Umuturage aravuga ati: à son excellence monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda à Kigali. Nyakubahwa perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda, Kigali, Rwanda. Concerne, birarebana, votre soutien urgent à l'Alliance Fleuve Congo. Birarebana no kugira ngo byihutirwa ufashe Alliance Fleuve Congo. yego, Alliance Fleuve Congo ubwo ni urumva nuriya mutwe wa mu buryo bwiza twivugire M23. ni Alliance Fleuve Congo M23, ubundi niko bavuga. ihuriro ry'uruzi rwa Congo na M23 riyobowe na Nanga. Uyu muturage arayisabira ubufasha, akabusaba perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Reka twumve ibikubiyemo rero. yego, agira ati: Excellence monsieur le président, il n'est plus un secret que monsieur Félix Tshisekedi s'illustre chaque jour comme principal ennemi du Rwanda, de son régime et de son peuple. Ati ntabwo bikiri ibanga kuba buri munsi Bwana Tshisekedi yigaragaza nk'umwanzi w'u Rwanda, akigaragaza nk'umwanzi wa leta ya Kongo, akigaragaza nk'umwanzi w'abaturage b'abakongomani. De la même manière qu'il esclavagise, persécute et crucifie le Congolais en multipliant massacres, crimes contre l'humanité, crimes d'État, tribalisme, stigmatisation, division, kidnapping, enlèvement, erreur d'État, incompétence et détournement de deniers publics. Félix Tshisekedi menace de perpétuer le génocide de 1994 sur le sol rwandais. Aha aravuga ngo mu buryo bumwe, kimwe n'uko yahinduye abaturage abacakara, yego, akica, akabamba abaturage b'abakongomani, arushaho kubica, arushaho gukora ibyaha by'umuntu, ibyaha bikorwa na leta. Yambaye imvura ko ibaye nyinshi. Imvura nawe ikugezeho? Ntabwo ngira ngo twareka ikoroha. Wavuga muri make y'ibiri mu itangazo ubundi tugasoza ikiganiro. Arashingira kuri ibi rero, avuga ko Tshisekedi yagiye yegereza abanzi b'u Rwanda, yegereza abakoze jenoside n'ababakomokaho bafite iyo ngengabitekerezo, akaba agambiriye ngo bw'u Rwanda, noneho bagakomeza jenoside mu Rwanda. Yego, ari nako ayikora muri Kongo. None uyu muturage akaba asaba perezida wa Repubulika y'u Rwanda ngo afashe M23 ivane ubutegetsi bwa Tshisekedi. yego, ngibyo ibyo umuturage asaba, ngibyo ibikubiye mu butumwa bwe.
urakoze cyane bwana Sentama, reka tube dusoreje amakuru yacu ahangaha kubera imvura. Halo, dushimiye kandi abadukurikiye bose aho bari bagiye batandukanye, tubifuriza kugira noheli nziza. Iyi mvura iguye n'ubundi amakuru yacu yarimo agana ku musozo, ni ya noheli, ni umugisha nk'ibisanzwe. Ndagushimiye bwana Sentama, nshimiye n'abari badukurikiye bose.